Hayi namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course nam ti tekelela hi kokwani Chauke loyi nga ta hi loyi nga na Prince Benza hayi ta vuya so mutani swi mi swi tiva kokwani Chauke yi tshama yi kha yi trenda ku na video clip yo karhi yi nga ku trendeni a hi vekele na ka yin'wana ti-videos ka intro hi ngo tlhe hi reference again you nga ku trendeni loko ku chase a bis band everywhere ka Facebook loko trendeni hi timhaka leti and stuff like that mara mhaka leyi mara mhaka leyi a yi helelangi lani loko khitwa ku vava hi ku mutako wa n'wana ne havi loyi byi ta antsanga kaza xi nghenini kokwani a yi helelangi la mhaka leyi because somehow Prince Benza yi fikini ka hi mhaka leyi ni hlamarini I was like a ni vhele ni ka swa ku xi ku fika kokwani Chauke yi i hlamurini Prince Benza because ka siku ra ti 13 ta June yeah as you can see fika hi nghena ka page ra Prince Benza kwala hi fike hi vona Africa mi ni hlamurini ku ri ka ntiyiza was shocked so as you can see walowo Prince Benza fika a tsala ku chase this band yo mara hi leswi of course nga fika a tsala swo ni hlamarini guys a ni hlamarini ni hlamele ku hlamana hungu leri ri ze ri fika ka Prince Benza like how mani vheta ni swi loko xi fika ku fika kokwani Chauke ni nga swi vula swi njhani ni ngo congratulations to him kokwani Chauke a mina wize yi fike a mina yi fike ka level yin'wana like yi se ya huma na le xigazeni so hi power a mara a hi xi guys loko ze yi fika na le swi vula swin'wana man swi vula swin'wana so hopefully one day hi nga n'wi invite le clubini se swi kha swi famba kahle vhele ya it's all about profit vhele a yi nga yima until club yi va yi kha yi ya mahlweni and stuff like that ya vanhu va khovela ku yi tshame endleleni lava kha ku i ngwenya proper as you can see kwalano hayi yi le ku trendeni proper famba ya tshama ka ti-baby cultures as you can see kwalano so hi nga vula tani ku we are honored ku va vhele a yi recognizini kokwani Chauke I mean like hi yin'wana top producers and artists mi nga mi swi tivetela hi ngo na makhazi track to tala ngopfu laha ti nga na timiliyoni teti mi ti tivetelaku was behind those tracks and stuff like that swi kahle guys swi kahle mina ni vona ku ri mhaka kahle swinene leyi nga endleka yi famborini kokwani Chauke bad swi ve a great cause swi hela swi va kahle mina internet track tani leswi mi swi vona ma swo track leti nga laha tinjhani timiliyoni ma swi vona na n'wina kwalano ku ya swi tirha ka track to tala ngopfu demand kha xi ba ti-hits as a producer and artist at times hi leswo guys mina ku kombela loko ni ku fonela u nga ni yisi ka loudspeaker i xina hi vanhu van'wana ha ti vulavulela hi ha ti break maswoko mi ta yi nghenisa jele mara imagine se u ni yisa ka loudspeaker ya ve ni hleva munhu yalowu nga na ye kwalano ni ku swi heleli ku leswi ya mingete u susi khwiri swi heleli ku leswi ya mingete ve wa chelela ve u chiteliwa hi nuna hayi guys mi ta yi khomisa mi ta yi zondzisa hi vanhu